ni kenshi uzumva havugwa ko urukundo rwakonje ndetse abandi bakavuga ko urukundo ari impumyi. Ibi kandi bikoreshwa igihe hari abantu bakundanye bakakanyuzaho ariko bakageraho bagashwana, cyangwa se igihe bakundanye bagakundana amaso y'ababareba akajya abona yuko bahabanye, haba physically cyangwa mu bikorwa bakora bigiye bitandukanye, mu migirire, mu migenzereze ndetse no mu mico yabo bwite. Ngiye kukubwira inkuru y'urukundo, urayisoza uvuga uti urukundo ni rwogere, wongere usubiremo kandi ugira uti ni rwogere ingoma bihumbi. Ikaze ku ituze 250, ikiganiro ni Adon, nge nk'ibisanzwe ndi Muteterazina Shifa. Muri KCP Rwanda Training Center bagufunguye imiryango muri filmmaking and video production, journalism and TV production, photography and graphic design, acting for film, television and computer. Reka nkubwira amateka y'urukundo rwa Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'umugore we Olena Zelenska, bamaze igihe kirekire bakundana. Aba bombi bahagurukiye kurwanya ingabo z'Uburusiya zateye Ukraine kandi bakomeje kugaragariza isi ubutwari, ubushake n'urukundo bakunda igihugu cyabo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'umugore we Olena Zelenska bamaze igihe kirekire baterana ingabo mu bitugu, bavanye ku ntebe y'ishuri ndetse bagirana no ku ntebe ya presidansi. Kuva amakimbirane yatangira, Olena yanze kuva iruhande rw'umugabo we aho bari muri Ukraine, nubwo kandi bazi neza ko umuryango wabo ari uwa mbere uhigirwa kwicwa n'ingabo z'Uburusiya. Urukundo rwa Volodymyr na Olena ni urw'igihe kirekire cyane kuko aba bombi barwisanzemo ubwo bari abanyeshuri muri kaminuza ya Kurikira National University mu mwaka w'1995. Baramenyanye ndetse kandi ntibatinda gukundana. Mu cyiciro kibanza cy'amashuri ya kaminuza, Olena Zelenska yize ibijyanye n'ubuhanga mu bwubatsi, civil engineering, mu gihe kandi Volodymyr Zelensky we yigaga ibijyanye n'amateka. Mu mwaka w'1997 urukundo rwakomeje kugurumana, rurakomeza rugaragara nk'inyenyeri imurikira rubanda mu bari babakikije hagati y'aba bombi, ndetse kandi bahitamo gutandukira ibyo bize mu mashuri asanzwe bagana mu mwuga wo gutunganya amafilme, aho bagendanaga umunsi ku wundi, bikanezeza benshi babitegerezaga ndetse banirwanaga nabo umunsi ku wundi. Zelensky, umunyempano mu gusetsa bizwi nka comedy, yari atangiye kwamamara no gukundwa na benshi mu bamukurikiraga icyo gihe. Uhereye ku marushanwa y'abanyempano yatsinze, agahita kandi ashyirwa mu itsinda ryitwa Zaporizhzhia Krivili Transit. Mu mpera z'umwaka w'1990 nibwo yashinze itsinda ry'abakinnyi ba filime ryiswe Kurikira 95, anashyiramo umukunzi we Zelenska nk'umwanditsi, icyo twakwita nka script writer. Iri tsinda kandi ryarakunzwe muri filme, comedy ndetse n'ibiganiro ryatambutsaga kuri televiziyo yitwa 1+1. Ku ya 6 Nzeri umwaka wa 2003, urukundo rwa Zelensky na Zelenska rwateye intambwe ikomeye, bakora ibirori by'ubukwe ndetse bemeranya kubana karamata. Muri Nyakanga kandi umwaka wa 2004 babyaye umukobwa wabo w'imfura Alexandra, mu gihe umuhungu wabo we muto Kirilo yavutse muri Mutarama umwaka wa 2013. Zelenska na Olena utarakundaga kugaragara mu mashusho bagize uruhare muri TV series na Dancing with the Stars yo mu 2006, Shiffahmuteterazina yo mu 2008 kugeza mu 2012, ndetse na filime zitandukanye zakunzwe muri Ukraine, Uburusiya ndetse no mu bindi bihugu baturanye. Muri 2015 Bwana Zelensky yakoze TV series yitwa Servant of the People, yakunzwe na benshi ndetse iri zina riza guhabwa ishyaka rya politiki yashinze we n'umugore we ndetse n'inshuti zabo mu mwaka wa 2017. Abari abafana b'urwenya bahindutse abafana b'ishyaka, byorohereza Volodymyr Zelensky kwigarurira imitima y'abanya-Ukraine benshi. Mu mwaka wa 2018 nibwo iri shyaka ryemewe na leta ku mugaragaro.
Zelensky kandi yaje gutungura benshi yiyamamariza kuba perezida w'igihugu cye mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2019 aho yatsinze ku buryo bworoshye cyane uwahoze ari perezida Petro Poroshenko ku kinyuranyo cy'amajwi 50%. Inyandiko y'ikinyamakuru Independent ivuga ko Olena Zelenska atashakaga na rimwe ko umugabo we yinjira muri politike isesuye kuko atayikundaga, ariko kandi kubw'urukundo yakundaga umugabo we byarangiye bahuje ibitekerezo. Ubwo impuha z'ibitero by'Uburusiya zari zikomeje kuba nyinshi, Perezida Zelensky yagize isabukuru y'imyaka 44 y'amavuko. Umugore we amubwira ko atazigera amusiga uko byaba bimeze kose. Mu butumwa bwaherekeje ifoto kuri Instagram, Olena Zelenska yabwiye umugabo we ko ntacyo atinya iyo bari kumwe, ndetse ko kandi anezezwa no kubona iteka anezerewe. Yongeyeho kandi agira ati turacyafite byinshi imbere hacu kandi duhuje inzozi. Isabukuru nziza rukundo rwanjye, ndasezerana yuko nzaguhora inyuma buri gihe. Aba bombi kandi bakunda kugaragara imbere y'itangazamakuru bakora ibimenyetso by'urukundo ndetse no mu mashusho amwe n'amwe ubwabo bashyira ku rubuga rwa Instagram. Volodymyr Zelensky n'umugore we Olena Zelenska bavutse mu mwaka umwe, umwaka w'1978, aho umugabo yavutse mbere y'umugore ho iminsi 12. Ni icyitegererezo kandi cya benshi mu rukundo kubera urugendo rw'urukundo barimo kuva mu myaka 27 ishize. Muri iki gihe Uburusiya buri mu ntambara ya Ukraine, aba bombi barahiye kutazigera bahunga igihugu cyabo, aho bakomeza kubwira abanya-Ukraine ko nyuma na nyuma igihugu cyabo kizatahukana intsinzi. Wakoze cyane gukurikirana Ituze 250. Ikiganiro ni Adon nk'ibisanzwe, ngeni Muteterazina Shiffahmuteterazina. Utarakora subscribe bikore, ukande like, ume comment kugira ngo mbashe kugira imbaraga z'ibyo tubagenera kandi tubahereza, tumenye uko mubyakira.